Štúdio Kotleba uvádza penážny seriál Vyhadzov 82. Ale pošli mi love. V Dimašambár nebudú iba kostolné veže, ale budú tu aj monštrózne futbalové štadióny a tak ďalej, chazmokáji. Poď preč, nemám peniaze. Nemáš sekundičku, mám pre teba free spiny. Pre teba. Tá, čo hovoríte? Ty starý kokot. Čo prosím? On je hluchý ten kokot starý. Že si starý kokot. Počuj ma, takže ty nechceš zadarmo love? Ja verím Orbána. Ja poznám takých ako vy. Hej, veľký Orbánovec. A ja verím vo Viktora Orbána. Je to super žhubu, veľmi som sa splietol s vami aj s vašou celou familiou. Žiadne love nedostanete. Dostanete tak po... Kanyarok s tiszán hullámok kelnek. Orbán Viktor nagy vezérként hirdeti a rendet. Szavaz szárnyazás. Smutná správa, Orbán. Máme limit na karte. Jaký limit o piči? Si do mňa robíš piču? Limit je 10 eur. Ale ty si jeblý, či čo? Ja tu kurva určujem limity. Ty si ako obmedzený, aký limit 10 euro? Jaký? Asi by sme mali zavolať finančného poradcovi. Mám s ním dobré skúsenosti. Poznám jedného dobrého. Ten by nám s tým mohol pomôcť. Zavolajme ho. Aspoň bude sranda, no. Székelyföldön, felvidéken minden szív érted dobban. Már a határ túlfeléről is csak rólad zeng sok szólam. Te vagy az erős szikla bölcsességnek hegye. Čau. Ako? Védő pajzs, nemzetünk szíve lelke. Máme problém s kartou. Limit 10 euro. Hovoril mi kamo, že mi s tým vieš pomôcť. A vieš, ty si jebnutý ako ostatní. Sorko, s týmto ti fakt nepomôžem. Kasino blokuje. Prepač fakt, Sorko. Nemáš pojsť love? Idem si zapáliť vonka. Jebem to všetko. Už aj tak nemám love.